Bavandimwe ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Brethren, I greet you in the name of Jesus Christ. Ndabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. I wish you blessings and peace from God. Ndabakiye mu ijambo ry'Imana. I welcome you in the word of God. Ni Pastor Ntwarane Anastase tugiye gusangira ijambo ry'Imana. It's Pastor Ntwarane Anastase who is going to share with you the word of God today. Reka dusenge Imana. Let us pray. Data mu izina rya Yesu Kristo. Father, in the name of Jesus Christ, Nsabiye umugisha abana bawe. I bless your children Bagiye kumva ijambo ryawe. who are going to listen to your word. Ubagirire neza. Be good at them Bakire ishurirwa ridasanzwe. so that they may receive extraordinary revelation. Mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ, Ijambo ryawe rigira imbaraga. may your word have power on them Ku buzima for life bwa buri muntu wese of everyone ugiye kumva iri jambo. who is going to listen this word. Mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tubahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana. We welcome you in the name of, in the word of God. Tugiye kuvuga amagambo akomeye cyane. We are going to talk about very useful words. Ni amagambo y'ingenzi They cyane. are very important. Ndagusaba kuyakurikirana neza. I recommend you to follow well. Ndagusabira umugisha ngo uyumve neza. I request blessing for you to hear it well. Ndagusengera ihishurirwa. I pray for you to receive the revelation. Ndasaba ubwiza bw'Imana buze ku buzima bwawe. May the glory of God come on your life. Iri jambo rizana impinduka ku May buzima bwawe. this word bring changes in your life. Tugiye kuvuga rero amagambo y'ingenzi cyane. We are going to talk about so important words. Tumaze iminsi tuvuga ku mirebere y'umwuka. We spend a lot of time on the lesson which is called a spiritual side. Imirebere y'umwuka. Spiritual side. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bine bibashisha umuntu w'umwuka kugera ku ntsinzi. Today we are going to talk about 4 main things which help spiritual man to achieve the victory. Ibintu bine bishoboza umuntu w'umwuka kugera ku ntsinzi. 4 things which enable a spiritual man to achieve victory. Ubwo uwo muntu w'umwuka ni wa wundi ufite ya mirebere y'umwuka. That means that spiritual man is the one who has the spiritual side. Rero isomo n'ubundi rirajyana. So the reason of which we have completed it is also related to this one. Ubyiteho cyane Be careful. kandi uharanire kubishyira mu ngiro. Be attentive and may you try to put them into practice. Ubundi ijambo ry'Imana rigira imbaraga iyo umuntu arikuye mu magambo agatangira kubishyira mu ngiro. Normally, the word of God has power when someone put the word of God into practice. Gushyira mu ngiro ijambo ry'Imana. Put into practice the word of God. Niho ijambo ry'Imana rikora. To apply the word of God, it is where it works. Ibi bintu rero uko ari bine ugerageze kubishyira mu ngiro. So these 4 things, may you try to put them into practice. Gerageza kubikoresha. Try to use them. Buri munsi gerageza guharanira kureba niba ubuzima uriho uri gushyira mu ngiro bino bintu bine. Every day, try and check whether the life you are living, you are trying to put those 4 things into practice. Bizatuma ugera ku ntsinzi. It will enable you to achieve the victory. Bizatuma ugera kure. It will help you to reach far. Bizatuma ugira ubuzima bw'amateka. It will help you to have an amazing life. Rero reka turebe ibyo bintu uko ari bine. Let us look on those 4 things. Icyambere ni inzozi cyangwa iyerekwa. The first one is dreams or revelation. Iyerekwa cyangwa Revelation inzozi. or dreams. Umuntu ugera ku ntsinzi ni umuntu uba ufite iyerekwa. Someone who can achieve victory, it is someone at the same time who has revelation. Ufite ihishurirwa. Someone who has revelation. Umuntu Imana yahumuye amaso kamutungira urutoki kagira ikimwereka.
Someone whom God has opened his eyes and point a finger to him and show him something. umuntu ufite amaso yo kubona icyo imana mwereka. Someone who has eyes which can see what God is showing him. ko n'ubundi intsinzi ni iki? Ni ukugera ku ntego. What is victory? It is achieving the purpose. Kugera ku ntego. Achieving the purpose. Rero umuntu w'imana, imana imwereka intego. So, a spiritual man, God showed him a purpose. Niyo mpamvu hatangira iyerekwa. That's why it begins with revelation. Niyo mpamvu hatangira inzozi. That's why it begins with dreams. Inzozi ni itangira. Dreams, it is the beginning. Iyerekwa niryo ritangira. Revelation it was starts. Iyo tuvuga inzozi ntabwo ari ziriya zo mu buriri. When we talk about dreams, it is not the one we get when we are sleeping. Inzozi imana iha umuntu w'umwuka ni ibitekerezo byagutse. The dreams from God, which God gives a spiritual man, it is an expanded mind, Ibitekerezo an byagutse. expanded mindset, Ibitekerezo bigari. big mindset. Umuntu w'umwuka agomba kugira gutekereza kwagutse. A spiritual man must think big. Aho rero niho imana imwereka icyo agomba kugeraho. That's where God show him what he has to achieve. Muri Nehemiya turabona Nehemiya imana imuha inzozi. In Nehemiah, we find where God gives Nehemiah dreams. Inzozi zo kugarura icyubahiro cy'abana b'Imana. Dreams of restoring the glory of God's children. Kuko abayuda baratukwaga, Because the Jews were mistreated, bari basuzuguwe, they were so mistreated. ndetse n'inkike zarasenyutse. And even the walls have been destroyed. Hanyuma imana iha inzozi Nehemiya wari ibwami. So God gave Nehemiah, who was at the king palace, gave him dreams. Bivuye mu kiganiro yagiranye n'umuntu wari uvuye i Buyuda. From the talk that he has with people who came from Israel. Muri icyo kiganiro havamo inzozi zagutse. In their conversation comes a great dreams. Inzozi zishobora kuva no mu biganiro. Dreams can even come from the conversations. Inzozi zishobora kuva no mu kureba. Dreams can even come from seeing. Inzozi zishobora kuva no kumva amakuru. Dreams can even come from listening to news. Inzozi ziva ahantu hatandukanye. Dreams come from different sources. Rero Nehemiya agira umutwaro. So Nehemiah has that burden. Agira umutwaro wo guhaguruka. He had the burden to stand up. Arangije ageze mu bayuda kubera iyo nzozi abwira abayuda, arabwira ku murongo mu gice cya 2 umurongo wa 18 ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora umurimo mwiza. So Nehemiah told the Jews, chapter 2, verse 18, I also told them about the gracious hand of my God upon me and what the king has said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. Aha rero turabona inzozi ze ari kuziha n'abandi. Here we find Nehemiah sharing his dream with Jews. Yari arimo asangiza abandi inzozi ze. He was sharing his dreams with others. Imana iguha inzozi ngari uba ugomba kuzisangiza abandi. When God gives you dreams, big dreams, you have to share it with others. Imana iguha inzozi zagutse, ushaka n'abantu bagutse ukabasangiza izo nzozi. When God gives you big dreams, you should look for people with expanded mind to share with them those dreams. Ureba abandi bagabo bashobora kubyumva. You look for other men who can understand it. Ukabasangiza inzozi zabo. And you share your dreams with them. Rero Nehemiya turabona asangiza inzozi abandi bagabo. So in this chapter, we found Nehemiah sharing his dreams with other men. Kandi turabona ahaguruka akiyemeza
kubaka. And we see him standing and convince people to rebuild. N'abandi yazisangije barahagurutse barubaka. And the people whom he have shared his dreams, they also stood up and started building. Rero inzozi ni ikintu gikomeye So cyane. dreams, it is a great thing. Iyerekwa ni ikintu gikomeye cyane. Revelation, it is a great thing. Icya kabiri, The second thing, Imana iguha isezerano. God gives you promise. Iguha inzozi, Once God gives you dreams, iguha iyerekwa, once God gives you revelation, ubona iyerekwa, you get the revelation, Imana ikongeraho amagambo. and he adds words. Yongeraho amagambo. God adds words. Ayo magambo ni isezerano. Those words, it is the promise. Imana iguha isezerano, God gives you the promise. iguha amagambo, God gives you the words aguhamiriza which convince you yuko cya kindi wabonye, that what you have seen before, cya kindi wahishuriwe the revelation you've got, ari ukuri, it is true. kizasohora, It will come true. gishoboka, It is possible. kihagararanye nawe, That he stands with you. kiri kumwe That nawe, he is with you. kizaguha That imbaraga, he will provide the power to kizagushoboza, you. He will enable you kuzabigeraho. to achieve them. Haleluya. Praise the Lord. Rero Imana ntiguha iyerekwa gusa, So God does not only provide revelation, yongeraho n'amagambo, it adds words. yongeraho It n'amagambo, adds words. ikavuga ijambo And he speaks words. riguhamiriza He speaks words that convince yuko icyo you wabonye ari ukuri. that what you have seen, it is true. Niyo mpamvu tubona Imana ibwira Mariya, That's why we find God told Mary. Mariya abona iyerekwa, Mary received the revelation, abona marayika Gaburiyeli, and he saw angel Gabriel, amuha amagambo akomeye cyane. and he gave her a great words. Byari bigoye kubyizera ibyo yari It abonye, was hard to believe what she has seen. ariko Luka 1:37 haravuga ngo marayika aramubwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. But in Luke verse 137, we find the word which says, but there is no word that God speak which cannot happen. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. No word that God can speak which cannot happen. Buri jambo ryose Every word, riba rifite icyo rigomba gukora, it has Ubuzima what bw'abantu. it has to fulfill in men's lives. kandi buri jambo ryose ry'Imana rirasohora. And every word from God comes true. Rero iyo Imana iguhaye iyerekwa iguha n'ijambo, So once God gives you revelation or dreams, it gives you also the word. iguha isezerano. It gives you the promise. Ijambo ni isezerano. The word is the promise. Rero iba iguhamiriza ko icyo ivuga izagisohoza. So it is convincing you that what he has told you, it will become true. Imana yahaye iyerekwa Aburahamu, God gave Abraham revelation, ariko irangije yongeraho isezerano, but he added promise. igirana nawe isezerano, He had with him a promise. kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Because no word that God can speak which cannot become true. Kandi Imana si umuntu ngo ibeshye. And God is not a man to lie. Icya gatatu Imana ikorera cyangwa se ikoresha umuntu ugera ku ntsinzi ni ukwizera. The third thing that God gives spiritual man to achieve victory, it is faith. Turavuga ibintu bine by'ingenzi umuntu w'Imana agomba kuba afite kugira ngo agere ku ntsinzi. We are talking about 4 main things which help spiritual man to achieve victory. Rero icya gatatu ni ukwizera. The third one, it is faith. Kwizera. Faith. Kwizera ni ikintu cy'ingenzi cyane. Faith is a so important thing. Bwa mbere Imana iguhaye iyerekwa. Firstly, God give you revelation. Bwa kabiri Imana iguhaye isezerano. Secondly, God give you the promise. Cya gatatu rero nawe ugomba kubyizera. The third one, you should believe in it. Ugomba kwizera bya bindi wabonye. You should believe what you have seen. Ugomba kwizera bya bindi Imana yakubwiye. You should believe what God has told you. Ugomba kubyizera. You should believe it. Ugomba kuvuga ngo amina. You should say amen. Ugomba kuvuga ngo ndabyemeye. You should say I accept, I agree. Ugomba kuvuga ngo Mana ndakwizeye uko ni ukuri. You should say God, I believe that is true. Niyo byaba ari ibintu bidashoboka. Even though it seems impossible. Ugomba kubyizera. You should believe. Ugomba kubyemera. You should
agree. rero niyo mpamvu tubona abaheburayo igice cya 11 cyose kivuga ngo kwizera niko kwatura. That's why we see in the whole chapter of Hebrews chapter 11, it says, faith leads to, faith leads to. Kwizera niko kwatura. Faith leads to. Niko kwateye Abeli, Banoa n'abandi. It was helps, it was enables Abel, Noah and others. Bari abantu bose tubona baragize amayerekwa bakagira amasezerano ariko barangiza bakizera iby'Imana yabaga yabaga. When we look on those people, they had revelation, they had promises, but also they believed in them. Bakizera ko bizaba. They believed that it will become true. Niyo babonaga ari ibintu bidashoboka. Even though it seems impossible. Bizeraga Imana yabo. They believed their God. Bakumva ko bishoboka. And they understand that it can be possible. Ko no kuramya Imana. That is praising God. Ko no kwemera Imana. That is recognizing God. Yo wizeye icyo Imana yavuze uba wiramije kandi uba wemeye ububasha bwayo. Once you believe in what God has said, first of all, you have worshipped God and you have believed and accept His mighty power. Rero icya gatatu ni ikintu cy'ingenzi cyane. So the third one, which is faith, it is very, very important. Icya kane, the fourth one, umuntu w'umwuka agomba kuba afite, that the spiritual man should have, kugira ngo agere ku ntsinzi, for him or her to achieve victory, it is commitment. Ishyaka. Commitment. Ishyaka. Commitment. Bwa mbere yabonye iyerekwa. He firstly received a revelation. Bwa kabiri yabonye isezerano. Secondly, he or she has received a promise. Bwa gatatu arabyizeye. The third thing is that he or she has believed in it. Rero agomba no kugira ishyaka. The fourth one, he or she should have commitment. Agomba kugira umwete. He should have courage. Umuriro ugomba kwaka muri we. The fire of the Holy Spirit might be anointed in him. Imbaraga zigomba kwaka muri we. Power should anointed in him. Agomba kuba umunebwe. He should not be a lazy people. Agomba kugira ishyaka. He should overcome laziness. Akumva ko bishoboka. And they understand that it can be possible. Umuriro ukaka muri we. And the fire come out from him or her. Rero iri shyaka riba rigurumana muri uyu muntu. So this commitment which in these people, nta muntu urihagarara imbere. No one who can stand against it. Nta muntu urihagarika. No one who can stop it. Nta muntu ushobora kurizimya. No one who can end it. Hallelujah. Hallelujah. Uba ari umuriro wacanywe n'Imana. It is the fire which has been enlightened by God. Rero nta muntu uzimya. No one can cross the fire which has been ignited by God. Nta muntu ushobora kuwuzimya. No one who can end it. Riba ari ishyaka rikomeye. No one who can stop it. It's a great commitment. Bene abo bantu, such kind of people, baba bafite umwuka udakumirwa. They have untouchable spirit. Ni abantu badakumirwa. They are untouchable people. Hallelujah. Hallelujah. Babuzuye ishyaka. They are full of commitment. Babuzuye umwete. They are full of courage. Nehemiya niko yari ameze. That is how Nehemiah was. Yari afite abagabo bamuca intege. He has people who despise him. Sanibarat and Tobiah. Abo bose bashatse kumuca intege. All of those men used to despise him and to discourage him. Ariko ko yari afite ishyaka. But because he has commitment in him, ntabwo yacitse intege. He didn't become discouraged. Kuko afite iyerekwa. Because he had revelation. Afite isezerano. He had promise. Afite kwizera. He had faith. Kandi afite ishyaka. And he had commitment. Rero byanze bikunze bene abo bantu bagera ku ntsinzi. So whatever it costs, such kind of people achieve victory. Bene abo bantu bagera ku ntsinzi. Such kind of people achieve victory. Twavugaga ibintu bine. We were talking about 4 main things bituma tugera ku ntsinzi. Which helps spiritual man to achieve victory. The first one, inzozi. Revelation. Yerekwa. Dreams or revelation. Icya kabiri. The second one, isezerano. promise. Icya gatatu. The third one, kwizera. faith. Icya kane. The fourth one, ishyaka. Commitment. Gira ibyo bintu. You should have these 4 main things. Uzavamo umuntu ukomeye. You will become a great man in the name of Jesus. Umugisha abana bawe mwana. God bless your children. Bagirire neza. Be good at them. Iri jambo ribahindure. May this word of yours change them in the name of Jesus. Amen. Amen. Kwa gatanu
on Friday, tuzongera kubaha amagambo nk'aya we meza. should also give you such wonderful word. Ntuzabure kujya kuri YouTube, Don't miss to go on YouTube. ntuzabure kudukurikirana. Don't miss to follow us. Imana iguhe umugisha mwinshi May God bless you mu izina rya in Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen.